ukuthi amaswati lamaningi alahlekelwe imali tawo ngenxa yokuthi kube nenkampani le iveta-ke njengaleyo lihlanyelisa imali letibita nge-Status Capital. Le amaswati lamaningi athatha-ke imali tawo yafaka kuleyo nkampani ngenhloso yokuthi atawuthola inzuzo. Kanti-ke lokhu kube-ke kuletha inkathateko kuyo amaswati. Kanti-ke amaphoyisa sekasukunyiseke liphenyo nekuthi amaswati akhone ukuthi angeke ngenza batemthetho kulenzaba. Umphathi wamaphoyisa uMnumzane Vusi noma Masango ucela-ke sive ukuthi asihambe sibhalise sigcwalise-ke kwana lodwa ukhona ukuthi kutholakale imininingwane yalabo labakhona ukuthi bafake imali tabo kude amaphoyisa khona ukuchubeka nekwenda-ke liphenyo kanye ukuthi lawo maswati akhona kusidakala. Sakade ukhulumisene namahlalisangano amaphoyisa Senior Superintendent Phindile Vilakati lokuchaze kabanti ngaloko lokushiwo ku-National Commissioner of Police. National Commissioner sokhiphe isimemetelo esiveni kucela kubanjiswa ngeso sive eliphenyeni elichubekako lapho khona sive bantu thite netinkampani talahlekelwa imali lebeti investor etinkampanini lethite. Lesikhuluma ke sekwakhiwe iform ukuthi bantu bangaligcwalisa kulabo labathintekako emali yalahleka ku-Status Capital babhalise kuleli form lelifakwe ku-page lemaphoyisa la Facebook leli bhalwe ukuthi Royal Eswatini Police Service. Leli form ke uyaligcwalisa ngalokuphelele bese uyalithumela, ungalithumela ngale email lefakiwe lapho, ungalithumela na ku Regional Police Headquarters lodvutane nawo njengalo usinato inhloko ofisi kudo tifunza dotine noma ke ulimikise ngesandla nase uligcwalisile. Siyacela ukuthi sive asisibambise kuze lo liphenyo tokhona kufika emaphethelweni. Siyabonga kakhulu. Kanti-ke amaswati kufanele ukuthi athole likhasi lelinjengaleli lelivela-ke emsakatweni noma-ke athinze mhlaba mkhosi emaphoyisa kuva kabanti ngalelo fomu lekufanele ukuthi aligcwalise. Ngikhimbala Mavuso enzaweni emsakatweni eChile eMaswati nanento bekuthabethe embabane.